Dipualong kengka misipen ilong horakulat kibi prokle Karbi Anglong kaching thorkali pusi angtong inti kaningje. Usa furniture akular along forest asai kamatum kahum ridam. Asam Darshan Scheme Surahini Raing Kora Plipen Surahini Raing Kora Ho Aparman Borjan Hawara Long Kardom Kardi Adim Kaching Thuramu Dr. Numal Mumin Pen Long Eke Sompon. Karbi Anglong Live Karbi Prime Time Birtang Ton Pen Arjupanikta. Kedamtang Aruni Pai Kritroxier ni Dhansiri constituency ke parlo Hidisajir Pathua Klamalong All Party Hills Leaders Conference Racharia Song Dipu LAC Angkang Atung Pen Chepatir Piponsi Radapan Siksidul Aputak Chirok Tokamai Kedengpon. All Party Hills Leaders Conference Dipu LAC Angkang Atung Pen Siksidul Aputak Chirok Tokamai ke Paman Ponalong Aluhi Sarpo Man Pengpen All Party Hills Leaders Conference Tiripi Amai Pujai Kathar Kachitong Dunalong Lamjai Sarpo Angtong Ingti Yudwin Chunbang Sersing Be Lapen APHLC Dhansiri CC Amai Pu MS Tokbi Anparta Dhansiri Aratatum Chitong Dun Rinti Aluhi Sarpo Amana Peng Kachitong Dun APHLC Amai Pujai Kathara Hinpen Kepachini Pona Tenke Longing Kora Trok a constituency along Tinalong Ansitame All Party Hills Leaders Conference Atumpen 6 Sidul Aputak Chirok Tokamai Pero Ponji Lapen Non Dhansiri constituency along a banke Kipang Ching Ponlo Pusi Pachini Pon All Party Hills Leaders Conference Amai Pu Jai Kathar Kaningje Pon Tua Tenke Inglong Akai Atu Methang Ajakong Matik 6 Sidul Ajakong Kachichini Nedet Ajok Penangan Akisung Ponanglo Mate Chitong Nanglo Lasi Kevang Jilang Apor Pen Ki Inglong Akai Atumta 6 Sidul Ko Piloma Lapen Labangso Ajakong Ko Ansi Kethema Puke Chini Et Nangji Pusi Lapuson 6 Sidul Aputak Chirok Tokamai Pedo Ponang Kok Lupusi Pachini Pontu Det Kache Jaji Kei Kache Raiji Long Le Kache Raiji Lapan Ilitum Tektidat खेती के क्लेमन दा थे लो इली तो कचिनी ने पे ना जॉक्सी खेती के क्लेम लोते बैकवर्ड अतो काम बोसी माथा ठुरंग लो थिंग थेगे ए लोते दुक पिक अतुम लगे बोसी माथा ठुरंग सा दुक पिक बुनांग चिनी देत ना बोसी ता जॉक सा चिनी लो दुक पिक बुके अहेम सी इंगहान पेन के बांग अहेम साइ से तंग देत लेगो ना सी दुक देत लंग Karbi Anglong arlo langdam bolote kechalia hina bangki papidun pik khangjang seta hora kulata bangki chingthur pik bonta raratum kachini nangji abangki diphurong sopialong along hora kulat kengka misipen ilong ke ongare le kachingthur kalipusi angtong ingtipen ningjepon laso putha ka bangke jasemet asu tumta along la posona kache song bang pedulu hora kulada bang si pleng hupo bangke celon lecet ahok lo non beha bepara hin kaching thur dunangi ka kanang sot lo nili hin pen bang tola bangke cedon dun lo beha bepara hin bangke sitame hora kulat po bangke dak elong beradim bi hup po bangke celon lecet po bang nili hin tuji Akinang sot Karbi Anglong arada tum kachini nangji abangke BJP atu malong tangka pharuisi suri kichu endun longlo pura vote pidun nangni athe nangli BJP aphan vote ki pidun ke methang along ri phelang kacho jorlo puta ingtia sang ho pen ningje pontu ahok lo ilutum kato peda ki duki sungsai se lo mane pharuisi mane pe ko ke pa ka bangge chen dunia thai lo sita vote bangke lake namoni pekok epak chu endun dera joine tangka pharuisi chu endun dera joine pensi BJP phan vote pivek nahi palam ke avedon marli to lapen BJP cari bom mohutsi non Karbi Anglong ke jogwani pulote nili to mana daksu duet po o kache hang achar ni reje ke nang masi belo sita non asi am tuliram rong hang kachari bom ningkan kep abat lo Karbi Anglong ke jogwanji angring theklong loma ile tum charju sena News Report Karbi Anglong Live
Dipu Ru Samson singing ti chekimo mir biriat hingno along kedo usa furniture akula along aron alo choklim kave pen thengpia sai ke claim I la pen aron ave pin pen machine ke pang ni pu hamphang asong pen forest asai kama phan lam hoi ki pia ting forest achokumara tum usa furniture akula along an humri dam si kelang chari pedodam lason si kedam tangarni Karbi Students Association lapen katsa hamphang asong klembang tum inut utam das pu abang pu dipolong usa furniture pu akulat kedo adimalong ke honthe kedo pen langchari pedodamlo laso ho thengpi ke enangji aronatang ke choklim theklong ledetsi forest sai kama phan lamhoi pidamlo laso teng forest sai kama tum tami kedam tangarni usa furniture akularalong paridam si kilang chari pedodamlo lapen laso hut penangan thengpi ke plak ke beng amisin hai hui aron avi pin pen en bom thekdamlong laso jok forest sai kampen lang chari pami pen si ajara kang sai rami pedopon popusi ka humri damahut ning chipon lapen halapu hamphang song klembang atum kaningji ke angtan pen kewang inut utam das babang phudi pholong furniture akulat ke do chot sita aning hangaling ke klem lan chot kalisi machine hai hui tami aron ave pin pen ke pangni lahaya pu thak prabjin pen langchari si insai nang ji la pen lapuson abang phu atuma phan ke dim klong pek pedet nang ji pusi ningje pon pani se dim usa furniture uthot nilitum arona teng pen nilitum complaint di pen forest department atum aphan la pen nilitum town committee ban stami pilo ke chengsi latum junju duita department ban nilitum ppn pini forest department mangga dak alang nilitum complaint det pen nilitum lu tokjir pen ke pia teng wala nilitum dak usa furniture la nilitum ppc ke chok ke mala nilitum ke bang por aprang sinili forest department tum handa dia pu pen order alang nilitum staff nanti toy balang tu mantap forest department curulu. Lasi pini je alal itu forest department long dak central range pen nanti toy du nil tum taci tong lo kiasi lapen kasa song tamil tum taci tong lo dak ki thek long bang ke pini thos tamil pani si pen bang ke prek tu cara song sil tum thek nam long pini ke thek nam long bang ke je kwan lo ne dak kwan lo pilo po dak alu bang ke pini thek long bang ke mesin tamil pini bang ke hinia mesin thek long lo tamil theng pi ke plaka mesin nasi thek nam long stame la so mesin pen pulutang ten tum kachinia teng mate forest tum stame ki putika teng mate la ke ki biji aron ave sipu nasi nilitum dak pini ke put na chitong nang ko ke nitum ki puje bang ke songa hin nilitum songnia hin bang ki punanya bang ke alang tum inside pi me pe la tum forest department tame pini alang tum bang lo dak kupima ki do kwana ki hengpi ko kwansi chiklo yon pen nang kile ba mate kwansi hormu ki sel ma hala stock register la pen maintenance register sami alang litum kado we dak approve pini ponlo alang litum si puthot nangji chakalo forest department na hin pen litum final report bang ke alang litum angsong pathai sin litum hanang pillion po busi alang litum lam chak nang pipalo je Karbi Anglong long dak usa furniture rab apan ke chong tu aje ding tu lo lapen ke thang mane aron alu choklim kalipin pensi alang litum dak business lapen behalf of parts tamin claim bom lo lapen business along ke claimi ason amung an setami alang li chiwan plan langdam lo plote lake mini industry ason si mandel lapen mini industry jong si ke mamlo plote isi company system lo lapen ladak establish lapen ke operating order setami alang li ave pusi ni tum birta lo asi dak thengpi ke plak amisin humni hum thom ta do sami pini forest department atum phan ni tum complaint ki piateng pen alang litum stami adima klong an stami nang pale lo lapen nang pale pen alang litum stami thek monong lo lapen ke dak theng pi do an stami daily sell receipt stami ave news report Karbi Anglong live Lakhaing ko raisi Borjan constituency ang kangalong Dr. Numal Mumin Assam Legislative Assembly Deputy Speaker nang humri si Kardom Kardia hem Kachingthur amo Farman Assam Darshan scheme pen lak thom atangka pen Dilai get along Namghar ahem Dilai Bajar along Durga Mandir ahem
Moisokiling Lokimon Adowan along boundary wall apen sarthirong piarong along arlong chuhu amondirahem aphan kepamat aphan long e somponlo Bangso long e ke sompon along MLA Mumin along Kachirap Kachetudun Borjan BJP Mondal Committee Amaipu Sundar Tiso BJP Borjan Minority Morcha Amaipu Sanjib Inghiatum Chirap Chetudunlo Dr. Numal Momin Kaning Jepon Surahini Raingkor Plipen Surahini Raingkor Ho Asam Darshan Scheme Pen Bokajan Eliangkang Kadom Kardi Adim Kadukawe Long Parohini An Kaching Thoramu Deng Ponji Bangso Scheme Pen Kecheng Si Lak Isira Achitim Si Piponpo Lapen Jong Si ke claim ke da misen brote adun thu Lak Isira Achitim Pipon thu popasi Nang Pachini Dun Okhom Dorkhonor jitu scheme jitu religious place that renovation or beautification তাৰ কাৰণে অসম চৰকাৰে এটা স্কিম আৰম্ভ কৰিছিলে আৰু এইবাৰ মোৰ সমষ্টিত 200 ৰিলিজিয়াছ প্লেচ লক্ষীমন মন্দিৰ আৰলং সুহু ৰংখেৰ তাৰপিছতে আপোনাৰ বেলেগ বেলেগ মন্দিৰ নামঘৰ চাৰ্চ এইবিলাকত পাইছে 200 আৰু তাৰে আমি 1.5 লাখ টকা ফাৰ্ষ্ট ফেজ পইচা এৰিছোঁ আৰু যেতিয়া কাম আৰম্ভ হ'ব কাম ভালকৈ কৰিলে আৰু 1.5 লাখ টকা দুটা ফেজত দিব তো বাই অক্টোবৰ এইটো ফেজত মই কাম শেষ কৰি দিব দিছোঁ তাৰপিছতে সেকেন্ড ফেজটো পাব আৰু মই তাতে আজি মৈছকিলিঙৰ যেটো লক্ষীমন মন্দিৰ পবিত্ৰ মন্দিৰৰ আজি ফাউণ্ডেশ্যন ষ্টন লে কৰিলোঁ মন্দিৰৰ প্ৰেচিডেণ্ট ছেক্ৰেটাৰীৰ লগত তেখেতসকলে বাউণ্ডাৰী ৱাল বনাম বুলি কৈছে যোনে যেনেকৈ বনায় টুনে টিন লগাব পাৰে কৰে টিং লগাব পাৰে এটা বেলেগ ৰুম আৰু এক্সটেণ্ড কৰিম ক'লে সেইটো পাৰে তেনেকুৱা যেনেকুৱা ভাবে মন্দিৰটো ধুনীয়া দেখিবলৈ আৰু প্ৰটেকশ্যন কৰি ৰাখিবলৈ কাৰণে বা নামঘৰটো বা চাৰ্চটো তেনেকুৱা স্কিমবিলাক নিজে ল'ব Borjan constituency along Kadukawe long trogadim an Kadom Kardi adim kapamata phan long e somponong lopata nang pachini duntu Lapuson Dhorom aphan kanghon pen scheme gedeng pen nang kepajir pon thegapot ninging sampik lopasi Moisokiling Lokhimon Adawan Arat Lapen Arlong Chuhu Anim Gekroy Araratum Ningkang Sampen Dr. Numal Mumin aphan Kachoro Pajir Pon Moisokiling Lokhimon Adawan Along Pini Asam Sarkar Pen Ningkan Surihinira Ingkora Plipen Ingkora Pho Labangso Parman aphan Dak Adawan aphan Kepaching Thurja aphan Sarkar Pen Tangka Lak Isira Chitim La Fast Face Nang Pipo Pulo La Pen check ta nitum phanang PL lo La Pen non account sita menitum process bom lo La Pen tang det lo pote mo Oktober achiklo molom ako Lak Isira Chitim ako nang palit hupo la sipinikan la so 2000 ningkan surinira engkora plipen engkora pho labangso apharman aphan la dagaduan aphan lak thom an atangka sarkar penang pilo la son thak si kedam tang ahok lo jasmet pet langdam elo plote non bangso sarkar kechari mate MLA ake hai non deputy speaker mate Numal Mumin ake hai kechari pon lapen Assam Chief Minister Himanta Biswa Sharma kechari pon asarkar hot pensir ladak Adawan sitame isi hini leson kaching thur awar sahita me long pon Rong bang ke di nang pilo nang pajelo po ni tumba ning rong pek an lo nasi nili sao lo nili tumta choro lo naso Adawan lo nang pitek ser bang ke nasi nili tumda lo bokti so rong pensami nili tum lo so Adawan bang ke aprang benda hang don lo sami nang pipedel non la yam sor lo bang nang pilo nang pajelo nili tum nasi ningkang sampen la an se nili tumta choro lo Dilai pen bijoy rongpi Karbi Anglong lai Karbi akhai sonsuri ake boya ki sungpen ke pajok ji aphanpura ke damtang pharokre sirkep ra phokepra sirkep aningkan pen Karbi locharlia song amahang pathek ponlo hala bangsoar ni pen Karbi akhai amoyar bungamen chilongsi Karbi Anglong atokano long sitami Karbi locharlia song arorim sengponlo lason thotsi Karbi locharlia song upper dilaji branch committee pen chapatir piponsi upper habjan unit ke sengamai kangnipon
Lason si Dhansiri constituency ke parlo Upper Habjan High School along Aru Chikloni Phai Kriner Kebarni ada por Phai Krisia porpen Karbi Lo Charlia Songmati KSA Upper Dilaji Branch Committee pen Chapter Piponsi Upper Habjan Unit Kesingamai Ingi Ponlo Ahoglo Karbi Lo Charlia Song Chithak Jam Puvoy Pitsita Akimang Damki Isivet Laki Karbi Akhaya Pan Sonsuri ke boy kisung pen ke pajokji aphat lapen karjap dun tip henlo Upper Habjan unit ke sing amai long KSA Central Committee pen besoi teron Sarporom Timung Rakesh Terang Rajesh Timung Bharat Timung Anthony Rongphar Rahul Rongpi anparta KSA Lower Habjan pen Rup Singh Ingti Mukrang Timung Songkiri Be Bikram Be lapen Martin Be atum chitongdun Lason si Upper Habjan Unit Branch Committee ke pangtang jiap han Maipu Sarhon Timung Dun Maipu Sararong Pipi Chunbang Sang Mirlin Kilingpi Anpata la Solong Kacherap Dunji Aphan Krishna Tiso Binong Rongpi Sita Rong Pipi Rostika Rong Pipi Ser Kungri Bepi Rajib Tiso Maria Tisopi Boron Tokbi Naomi Rong Pipi Sonjoy Kiling and Parta Bang Kritrok members Atumaphan Bangpu Ingwai Ponsi Kadukawe Bang Tongke Bray Seri Soejang Atum Arpu Chepek Ponsi Ardi Doklong Pen Karbi Lo Charlia Song Upper Habjan Unit ke Sengamai Misen Pen Achun Pon Pini President ang epek ton bangke nilita ningarok pilola soha warlo non ke bang ji bangke la school do anong setame humri dampo la pen non prang ke bang ji la Raki hormu kiri mentum hans tame than pare dun po ke la non school on tame la dak non meeting no boma din tame la awareness program nang thapun non la sing alo pini presidenta putanang pi kono la so pi ken itum la program awareness program ang dekon fit po Killing P and it is first Sarduman Churula Nipan Lason Amanang Kipekapot and Nita Chardi Bomb Lapen Kitektedo Ansami School on the May Tanampo Lapen Kamnu claim to Mamhanta Paridunpo Tan Paridunpo Nita Chardi Bomb Lasi Lambda Mane Tego Enike Lasi Secretary News Report Karbi Anglong Live Kardom nilimen kita hidirong pipi nilitum ladak TVS lang ni automobile ahin pen loan mela bi ponji adit lake 21 May to 24 an bi ponji lasi nang litum kadoka besame nang humri ikta pen ke lang litum address ke HP petrol pump laso opposite lo lasi nang litum kadoka besame nang humri ignon pen offer da doji kaprek offer nang litum dak nang humri lo pulote adils tame nang tum long pon po pen ke helmet hai same duita long ponji gift hamper hai same doil bela puson si kaprek interest rate hai same komji Nijang Karbi Anglong Khironi PS ke parlo Langparpan Ronghang Arongalong kedo Waiterang LP School Athanbang Welson Katharapan Katerek Ponji Alam the Rongarat Pen Birta Arjulongsi Thanbang Welson Katharapan Tereklong Lipusi Rat Kachuningri Labangso School along Kathara Sangho Lo Nang Kithan Pen Osomar Penangan Kachingtur Ang Theklo Aprang lo kithan athan bang pen osomar kit he kaching thur thek long li nona lang li ke wang pen ki osomar thek soi la pen chirung soi busi rada tum pen than pon lasi rong arat la pen school students atung thur pak pen than bang welson kathara phan bang so school pen terek long li busi Karbi Anglong Autonomous Council CEM Dr. Turiram Ronghang in charge education EM Richard Tokbia Phan tuning report Kithitanga school non puthot Kapache ring pon 2K Welson Kathar Henlo Lasi Alang Lipan Nang Terek Pilong Lepusi Sodak Pen Kachuning Ri Padopon Masela Ikan ini Sidolang Partang Lana Pilong ke School ta develop lo lang di Chipidu ko join school develop lo Hem ta humni nang lian lo ring nang lian lo nang ni karen saran ta buthai lo alang di ka bot ya join ni nan puthot Kamakha Nang humi me alam, kamaka bang
san bon thar ateng lo dang la tak ni develop na ke lang dun ni lo ne ko pi le amati so sar phan bang pon thu dia lo amat kha mati ma ni tu nang ma krong wa sa te do lo tu mang wen lo student atman ta ren guardian teman ta masih ni ri tunggang wai so sar te so mare lukon ta aku student akom itu lagi puthot la so sar phan ni tum ke kinang pu si pu Karbi Anglong siam sar phan si tambe chini ri par lo lada ke la school bang ke bon check bu la pen ke lada teacher bang ke thammat di matla so sar han transfer plot pulo tante bahini to lang la bahini ya sar phanta mane along ka prek transfer plot nang ko kita labang so velson sar alang di phan ke phan sumar phan ki mum ka pari misen halbang so joini bensi nilirong o sumar stame bank ko en back do dak la school si van lo hapu angtan yang kha hi thi akedai bang toy dun desi lapu ikit ka chiru tu ko school ong se la velson sar alang di ke phan bang misen ane tun kang tu la sar hilon non jata naki ripi han puno het sar lo mati la pon det punte pinya han hajat anyo plena sar le vang tanang ripi pu he sala huinang kelo elo ni tum phanta tek tere re anta bang sar ni tum phandang than et amasi so sar han ning sam pik lo la pen pon long le jat pu sin ni li hen panang chining ridun do nang itum nang chingwai pidun tha pu ana bang lo Keroni pen Mohan Teron, Karbi Anglong Live. Non-digital akai hud mobile network la pen internet awar sai ke long dun dia hawar pulote ko anma ke paprang dun ji lapu an paprang dun thek theda ji lake a hokala sonsi paklong kama hawar rong kep arat atum bangso akisung prabjin pen nang pajok vek thapura Karbi Anglong Autonomous Council CM Dr. Tuliram Ronghang MLA Dorsing Ronghang la pen iam lunsing teron atuma phan kachuning ri padopon Mahamaya constituency ke palopon paklong kama hawar nujok thepi habekro arong sarthirong piarong angjok terang arong khala singnararong chirilangso chiroptok biarong bikhoi berong bura phangchorong pen kedang lok rong kep sosiara tum non puta mobile network ke long le jok thedung akisung kachitong nang pen nang pajok vek tha pusi Karbi Anglong Autonomous Council CM Dr. Tuliram Ronghang MLA Dorsing Ronghang la pen Mahamaya MEC mate Karbi Anglong Autonomous Council EM lunsing teron atuma phan kachuning ri padopon mobile tower kawe pen a jok non digital akai atum mobile network la pen internet our sai kelong dun de pen pinangan paphidun nanglo la pen jesmet loke charlie also maratum sitami online mati internet pen kachiri long our sai long dun de dalo bangso jok loke charlie students atum sitami ke paphidun do koklo pusi thampon la siprab jin pen jio kalite airtel atawar nangsalam pivek tha pusi kachuning ri padopon Cintuma somar dum stame pa Charlie nang ko posi hala ka Charlie dum stame phone ave pulote ka Charlie avar sai henu daklo sara tum ko pinene question pinene ke sense stame la tum long dun de erlo sonsi kisumano somar ka ning oi pik piglo la se prap jin pen kang hon pen kang jin so pen nang pipon da prang sonte ne da puthak phan nili tum ni marli tum hen pen stame da habi krorong sartherong pierong pen senglok labang solar net ka ve atum ana phan ke net nang pida prang sonte mesenji pusi chuning ri dondo Dongmuka pen Samsung inti Karbi Anglong Live. Kedamtang aruni phai kriner kep arni kang sampor phai pli apor lahorijan bhomkuruani hithi adung Hotel Paradise along Adivasi Right Protection of Assam thihek pen ARPA atum ECR sigjit RD doklong pen phirangkya mai ke phapon Adivasi Right Protection of Assam tiripi amai phu a dang pen kachipahem phu pona mailong Adivasi khayatum ongdung kisung ke boy pen alang litum Assam government aphan kachuning ri asonamung aputhaksi bangso phrangkia mai ke phapon hut pachini pon nitum Adivasi khayatum kedam apor hut Assam asorkar hin pen chingki chithan bom aputhak prabjin pen nang pachun pinangji puta phrangkia mai long ningji pontu mor ji ama social organization আছে এই অর্গানাইজেশনৰ জৰিয়তে
আদিবাসীৰ যি মৌলিক সমস্যা জনজাতিকৰণৰ যি দাবী আছে সেই দাবী লৈ আমি বিভিন্ন সমস্যাৰ পৰা আমি আন্দোলন কৰি আহিছোঁ আৰু জনজাতিকৰণৰ কাৰণে অসম চৰকাৰক দাবী জনাই আহিছোঁ গতিকে আৰু অসম চৰকাৰক আমি দাবী জনাওঁ যে অতি সোনকালে যে আমাৰ যি জনজাতিকৰণটো আমি অতি সোনকালে কৰিব লাগে আৰু আগন্তুক যি আমাৰ ফৰেষ্ট এক্ট 2006 যোনটো পাছ কৰিছে এই বিলখন আমাৰ অসমত আমাৰ আদিবাসীবিলাকক লাগু কৰিব লাগে সেয়ে আমাৰ দাবী আৰু চাহ গোষ্ঠীৰ নামাকৰণৰে যি আদিবাসীবিলাকে চাহ বাগানত কাম কৰি আছে আদিবাসীবিলাকক মানে দৈনিক মজদুৰি 350 টকাৰ পৰা 500 টকা কৰিব লাগে বৃদ্ধি কৰিবলৈ দাবী আছে আমাৰ আদিবাসী জনগোষ্ঠীকেইটা কাৰ্বি ভাইকেইটাৰ মাজত যি ঘৰটোকে কাটি হৈ গ'ল নৰাকেইটা আহি দুসৰা ৰাজ্যৰ পৰা আহি আমাৰ অসমত এনেকুৱা ঘৰ জ্বলাই দিয়া ঘৰ কাটি দিয়া এনেকুৱাটো হ'ব নালাগিছিলে আমাৰ যিটো নিৰ্মল কুমাৰ টি ষ্টেটৰ যিটো মাটি আছে সেইটো মাটিত যি ঘটনা ঘটাই দিলে সেইকেইটা বন্ধ হ'ব লাগে আৰু যি আমাৰ ছাৰে স্থগন দিব লাগে এইফালে চিকিউৰিটি এইখিনি অলপ ৰক্ষা কৰক আৰু আমাৰ আদিবাসী কাৰ্বি জাতি যিটো জনগোষ্ঠী আছে ভালকৈ আমাৰ শাসন পালে ভাল আছিলে Bukajan Benanantirang, Karbi Anglong Live. Tangte pini Karbi Prime Time berita ke lapuan si Kang Ton Poniklo.